mala ka runwang mala ka changdar mala ka tiang wa wan wa ke liu gan ka duni bel jo do bi nong thuk lar ka man wa di al tv ka chang ka janang jo ka payam baro de ron ba do dang re wude janang re wude die kuma mana la kuma jongli state kan kuma be bor shi ka nyur ka kone dang re wati pai wati ka ta na nyur ka chi ka nyur ka headquarter Uror County lar ka ja kan go mana dong nyur ka jan cha mal cha jan nyo kam ne ken dang re ka kor be bor kan kor na la kor jongli state ni doctor ya gai ko diang wo kan chi ka nyur ka lar ka ja kan go ne ba mal na na da kam wi ni dang re utin tie ka pi bo administrative area kan jongli state kan ba ja wo ya kan en go ne bilia na de tin jan bangwa rai me la da ramana la kor na ka be bor na la gola bo yo gola la raje wona ne dor nana la be bur kan dor la jongli state jan bi gata ka mar ma go ka ba wan kan nang na tin kon la kol ka gat kan man ka op jan ba ka chom ka ba ka gore wona ne ba mar ma go be tin kam ne wi ni dang ra utin content ye ka be bur kan jongli state rai me la da golo bo yo ka jan cha je le na lar je bo ko na ndong ka jongli state ni doctor ye gai ko diam la raje wona ne mal me chor je le nyok ma dong pal yen yen ko la mur le ne kabe je go ka lara je wona ne jan bi mal betetin kam ni wi ni dang rew jan mal ba atetin awe na ka apanal mi ci ma dor jongli state karwa de jan mal atetin kan ni ala ko nan tie ka ye ka be bur ke lew roy me cha je lat aram na la doctor ye gay ko diang ka ku mal me cha nyoro ken ka yoy ka wuror county ramana la ko jongli state ni doctor ya gay ko diang jan che headquarter dor nan la chole ni rol county kula lankin jan cha je wogen ta me cha je nan ka padim county jan cha je lar jan kor nan non ka jongli state kan ne ko ler ge jakel ka wala ye lar kan ne wona ne headquarter ni rol county nan te ka lankin jan cha je wogen ta me cha je nan ka padim payam ya ja ngai ye ne din kon la ji ni rol county ke ji lo ye lo dial ke liu ke ji jongli wona ka wala netin ko ken wona ne cha nyirol county headquarter lanken jan cha ja wo ka cha ja nan ka pading county anta ma jan ba ja chwal ke nyirol county headquarter pading jan cha ba nyoga chwede nyirol county headquarter lanken roye me cha ja la da ramana la wal men ka jungli te ni doctor ya gai ko diam kana ne din county lat ka ja kel ka wala ya ka jungli te deni tin kono la deni so Sudan kana Uganda chigi nyen ka pega pan ka border ka ka ja ke jing county ka central equatoria kora pan cha tera ken jan cha nei dang rew nei dang die cha kan na ka deni tin kon la nei de kon la deni so Sudan ka jan cha ro yeme jan cha ja la de nei tin kon je county commissioner enan ka ko ja ke ji Jackson wane mulo en wo jan cha to go puipan dor nan la chole borli buma ka central equatoria state ka ko ja ke ji county rai me cha jala ri cha to ka ke jan chang wala ne me chi kwar na la ko de ne ka so Sudan jan chi ga ji an tin kula ji makana diom ka ku mala de nan te ka ka madwar ka so Sudan kan Uganda kan chi ka nyur ka cha jala ra kan wo jan cha to wona ne bi de ne so Sudan kan Uganda bi ga nye ri dwar ka bodor ka ka ja ke ji jan cha ja ka chong ka cha jala ra kan ne wona ne jara bi nyoka mutwo mane wona ne bas ci mal ma go aka maduri dang ra woto jan cha ngot ka ma bajar ala ka ka cha mari en cha je bedak nei den kono dong te kenyim ken te gor ga kam ni wi ni ken na kam ni toro re do ar ka yuga na ka ne so Sudan titi ga ken kono dong ba kam yen ta ma ka jang wa dung ti de me bya ma nyoko mu ko ro wa ta ga ma to de bu ka be na ba lu ra ar ka ye ka ku ka ba mi nyo te ka ti dong ba kam ye ke dong ba mi nyo ye nor ka li wi mon ka tibi na la tibi man wara dun wi mon ke liu baro ko gara ar ka baro nyo ke je ka ku ma wor ka kor ta ne to te bu ka ben mi che ka ta ngwan ka kono ngwana me ka is Africa local time kula ta ne kun tin ko ken wi ni tin go lo kono tin war tin wi mon ke liu ran ga dun bel jo du bana ro dan nyo ke je ka jang wa mi che ka gwa me run ka jan bo wa me ta ya kamal